Pozdrav svima, braćale. Danas ću gledati ovaj rođakov video što je gledao moj video. Znači, stvarno, ovo je ko neka drama. Mislim, stvarno, bit će ko drama, ali ovo je nekako moja reakcija. Samo brate, ovo stvarno nije smiješno. Ako on ima, ne znam, više video, ne, šta je briga, brate. I sad svi dislike kod njega na video. Već mi je previše smiješno. Ja vama smiješan. Ako jesam, ima da vas ubijem snajperom. Znači snajperom. Aha, ubićeš ti njih. Sigurno. Sigurno, znači. Sigurno, samo da imaš snajper. Uzmijem snajper i spaja s porukam koji rekao da sam ja smiješan. Eto. Što on je smiješan. Stante, ja ne znam baš što on priča. Eba, šta ne prozivaš tu? Piš kući. Da, zapratite mog rođaka. Evo mu, Djed Marko, ba. I da, ja i on sada upravo snimam video. Wow! I ja imam ulicu. Šta ikog zanima da li ti imaš video, bože dragi? Zato što moram uvijek da zaustavim. Naprimjer kao sada. Zato što bolje da zaustavim. Kako ću? Vratim. Vratit ću. Već upo. Bože, pa šta ako sam upo, valjda, tako se mora raditi da bi dobio neko novo vozilo, bože. Če stvarno. Trebate sad mene kad je. Ko ne zna vas, marš kući! Hoće da se desi, stani. Aj, nema veze, vraću. Oči moj kanal. Šuj, bjež! A mrš kući, da sad projaš tu. Što si na eksplozivu? Samo, brate, nije smiješno. Mislim da će ovo biti to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao, poz!